Abuyani munjani salibonani lonke ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibuye ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Sakubona sisimatsho, mina ngiyindoda eleminyaka engu-32. Ithi ngitsho eyami indaba ngoba kunzima. Kwaqalisa 10 years back. Ngangisebenza kwelinye iplazi eLimpopo. So kwakule tractor khonapho. Ngafika kulomunye ubaba oweMalawi, nguye owayedrayiva leyo tractor. Uyazi umlungu wayemthanda kakhulu. Konke asimbuya la, asimthatha la, asambe la. Ngagcina sengihawukela lami isiphatho esasisenzwa uHasim. Ngingathi wayeyihandbag yomlungu. Kwakungangiphathi kahle, so uDisemba wafika. Ngabuya ngapha eZim. Isinqumo sami sasesingesokudinga inyanga ezangisiza ukuthi ngiphambanise uHasim. Ngahamba enyangeni leyo, ngafika ngakhuluma ukuthi ngifuna ukuqeda irelationship kaHasim lomlungu. Inyanga yathi yona iyakwanisa ukubulala ngombani nxa kuyikuthi ngilesibindi. Ngavuma, but deep down ngangingafuni ukubulala, ngangisesaba. Kodwa ngabona ngelinye icele kungcono. Inyanga kayizange yangitshela ukuthi kuzaba lama consequences phambili. Ngaphiwa umuthi wokuthi ngihlanganise lamatshe angu-2, kwathiwa ngihlanganise sengigcoba amatshe lawana ngomuthi. Iholiday yaphela, ngabuyela emsebenzini. Njengensuku zonke uHasim wayesala emasimini, thina sesiphumile sonke. Ngangena kurumu yami ngalungisa umbane wami. Izulu laliduma kodwa nothi kakhulu. Kwakungakani kodwa izulu lalifuna ukuna. Ngiqeda ukulungisa umbane wachaya uHasim wafa. Umlungu wazwa ubuhlungu, wakhala, labantu bonke esasisebenza labo. Umlungu wayenza konke ukuthi uHasim eMalawi. After kumbe 2 weeks, uHasim waqalisa ukuvuka isipoko. Wayengihlupha nothi mbijana. Ngagcina sengichiya umsebenzi ngabuya ngapha eZim. Lokhe ngabulala uHasim ngombane every year kufa abantu abangu-2 ngomnyaka bebulawa ngombane. Last week sangcwaba omunye wachawa ngombane, sokusele oyi-1 omunye. Kunzima ukukhala izihlobo every year. Akulani ukuthi ngumuntu omdala or omncane. Sengiqedi imuli, bengicela usizo ngoba isipoko sikaHasim siphila laso ekhaya nsuku zonke. Yiyo ke i-confession esuka kubhuti wethu. Uthi yena wabulala uHasim ngombane ngendaba yani eyomhawu. Umhawu asiwekeleni. Emsebenzini siyakwasithi bakhona abantu abalomhawu. Uyabuhawukela iziphatho ezabe zisenzwa omunye umuntu, but inhlanhla ziyachiyana. Fanele sibekwazi ukuthi omunye lomunye ule nhlanhla yakhe. Maybe yayinhlanhla yakhe la ekuthandwa ngumlungu, and then wena suhawukela susithi lami ngifisa ukuba kuposition yona leyo. Kaningi kuyayenzakala khona ukuthi abantu siyahawukela izinto ezincane, especially emsebenzini. Sihambe siyedinga imithi, sidinge izinto ezizosiphambanisela phambili. Sisithi thina siyabe sizama khangelani kathesi. Wathe bulelu uHasim 2 weeks wasebenza wakholisa itractor for 2 weeks. 2 weeks uHasim isipoko sakhe sesimhlupha. Okay, lapha sikhuluma about 10 years izihlobo zisifa. Every year kusifa abantu abayi2 beshaya ngombane. Kubuhlungu kangakanani khona ukuthi izihlobo zibe zisifa abantu bechawa ngombane. Like abantu babe sebelazi esigabeni ukuthi vele kozibani vele abantu bafa beshaya ngombane. Noma lingaze lizama ukukufihla kodwa abantu babe sebekwazi esigabeni ukuthi umzulwana ngathi kulento abayithwele. Abantu baphonga uchawa ngombane each and every time. Okay, i-peace of mind ke ubaba lo akasela peace of mind. Uzophila kanjani ukwazi ukuthi ubulalisa abantu every year? We are talking about 10 years, which means ungathi 10 times 2 yi-20 abantu. Lo umuntu
this year already sebengcwabile, which means sebemelele lomunye ukuthi bemncwabe. Yabona ke yinto engalunganga yona leyo. Yinto engalunganga yona leyo. Abantu asekeleni umhawu. Asekeleni umhawu, sekele ukuhawukela izinto ezi out of reach. Asithandeni ukusuthiseka ngakho okuncane olakho, because abantu siyathanda ukugijima siye ezinyangeni. Ufika ngale nyangeni, inyanga izokutshela ukuthi mina ngikwanisa lokhu la lokhu la lokhu. Wena usuvumela phezulu just because okubusayo kuwe ngumhawu. Usuvumela phezulu. Yena wahamba efuna ukuyaphambanisa relationship, inyanga yafika yathi mina ngiyakwanisa ukubulala umuntu ngombani. Khathesi maybe inyanga lani izihlalele kahle futhi iyazidlela isitshwala, iyazikholisela lemuli yayo. Abakibo bafa normally, because ukufa vele into eyenzakalayo, it's something that is natural, into eyenzakalayo. Ingxeki kibo khona ngale abantu bafa after a while. Wena every year ungcwaba abantu abayi2. Into enzima, into ebuhlungu yona le. And kathesi yena ubaba yena lo usedubeka, inyanga lana yona izihlalele kahle emzini wayo. Fanele sikukhangelisise khonokho ukuthi abantu bona la besigijima kibo sithi hey sifuna ukusizwa, sifuna ukusizwa. Andu liyamuza ubhuti wethu ukhulumile wathi akanitshelanga ukuthi phambili kuzoba lama consequences. Yena uyazisola ukuthi ngabe ngangikwazi ukuthi abantu bazokufa abaningi soka, ngabe ngavela ngayekela. Abakuchazeli bayakutshela bekutshela okunye bekuchiye. Wena wendaba ukuthi abunguthathekile ibhasi yako Marvens usithi hayi ithi mina ngiyenze ngoba ngifuna ukuhlala ku tractor. Uhlale 2 weeks and then you suffer for so many years because of i-tractor. Yo, hayi kunzima sure. Ngiyabonga ngokulalela. Ndaboka.